ในวิดีโอโน้นเราจะกูเราอธิบายวิธีการไปซื้อขายอย่างรู้เมตาจีนอะไรอย่างที่วิธีการเป็นมือถือเครื่องมือเนี่ยจอรู้เนาะไปxử lýจ่ายอะไรอย่างเป็นการละมุนอะไรอย่างตอนนี้งานเราจะนั้นเนาะเดี๋ยวนี้เราการจะขอราคาตัวน้อยอย่างนี่การเราจะนั้นถ้าเราเดี๋ยวนี้ปอสักกุญยันเต้าอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนี้จะปอทองคำอะไรอย่างเดี๋ยวนี้เราเนี่ยสัตว์ถอยทองคำเดี๋ยวนี้เราต่อจะขอโน่นอะไรอย่างเดี๋ยวนี้เราพิมพ์ต้องเบทองคำใช่ไหมเดี๋ยวนี้พิมพ์นี่โน่นอะไรอย่างเดี๋ยวนี้ต่อเราเดี๋ยวนี้กบของเราเดี๋ยว nhỏ học cá cân nó để nó cốp khó bài để nó cốp cho học cáp nó này nó cốp cho học cáp nó để nó cáp thông kham lại này thì giờ để nó xong mới cho nó lực của ta nó cho cốp của nó thế này cốp của nó để nó cốp của nó gì này để nó cốp của mấy lốp thế này để nó bỏ cáp thông kham nhói lên xíu này cái chuyện nó thì giờ ta là biết này thì cũng nhócตัวอย่างวิธีการซื้อขาย BTC จะไปใช้ในนี่กบของกูเนาะนี่เพิ่ม BTC นี่จะต่อนี่เนาะใช่ไหมนี่กบของเราจริงเดี๋ยวนี้การจะขอโน้ตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรากับ BTC เที่ยงนะอย่าเดี๋ยวลูกห้องน้องเดี๋ยวการซื้อขายเนาะเดี๋ยวนี้อย่าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยนะอย่าเนี่ยกบอยู่ขอบบ้านเนาะเดี๋ยวนี้จะตลอดเนี่ยเคยซื้อขายนะเดี๋ยวลูกกระเป๋าเนาะเดี๋ยวนี้กระเป๋าบัญชีเดี๋ยวมั่วอย่างเดี๋ยวกูยกตัวอย่างจะไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวกูอธิบายนะอย่าย้อนเรื่องการจะขอชนนะเดี๋ยวนี้มั่วจนดาวทำเฟียนนะอย่าในสายวิเคราะห์ทำเฟียนเจอเนี่ยกูต่ำมูลนี่นะอย่าแต่ชิ้นน้อยเดี๋ยวกูยกตัวอย่างทำเป็นเจ้าหน้าที่นะอย่าเอาลูกห้องฉันเนาะเดี๋ยวเอาลูกห้องไปอยู่ทันการซื้อขายนะอย่าลูกจะตกการเกินเราเนาะเดี๋ยวลูกท้องไปใบด้วยมือนะตัวอย่างเดี๋ยวกุมไปเนาะใช่อ่ะกุมไปเอาไปเอาด้วยเนาะใช่เดี๋ยวนี้อยู่ต่อยเนาะเดี๋ยวในสายมัวหรือในสายมัวปิดเนาะใช่อย่าตัวอย่างเดี๋ยวรักกันไปในสายปิดเนาะในกูซื้อเนาะเนาะสิเดี๋ยวในจะซื้อในกูต่อที่อยู่นะอย่าเดี๋ยวนี้ปิดจุดของเราใช่ไหมอย่าปิดของเราใช่ไหมเดี๋ยวการกันเดี๋ยวได้เนาะปิดไปอย่าเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวในใบดอกไม้เนาะใช่giờ thì nó sắp biết thành cho này cũng là cốp tí tàu nó này để nó tàu cho khỏi biết cho nó mang nó nhở khăm san cho nó mang này nhở đi tàu cho khỏi khăm san cho nó mang này tí tàu nó để nó ngay rồi biết thành cho nó thế này nhở biết để nhiều biết thành cho này lại nữa lúc hôm nó rồi để giờ lúc hôm ở bé bài lim mì thế xíu lim mì chia nàyตัวอย่างthì bé biết khó thì cái là cho chút nồi cái rồi đíchตัวlái nó nè thì bé sẽ mang chào lên nó chia lái nàyตัวอย่างthì bé mua hoa lử lái bé mua hoa lử nó sao thì bé biết khó thì nó cho chúng nó nhiều mua cái đíchตัวlái nó sai là thì bé sẽ mất chào nó chia lái này thì bé sẽ mất tăng SL là chi nó tăng chi P nó chia là lái này bé tăng đi nó thế này bé tăng nó chia nó thì thật thì nó cái là trong kia thì nó thành cho dù chứ giờ thì nó chính chế nó cái là trong SL bé cũng sẽ lên được ít đô la giờ thì nó dễ mua thì bé cũng lấy được chỉ đô la đấy nó khuyên các bé lúc hẹn thì bé tăng đi trả cho đi trả xem giờ thì bé gọi bé xả lưới nó là bé cũng là lướiของnó thế này mình lướiของnó giờ bé xả xeo lưới mì chia nó là bé cũng là xeo lưới nó bé sẽ mất tăng SL tăng TP chia ni nó là lái này bên cảของnó này bên cảของnó thì bên cảของnó thế này bé chào đi nó thế này thì thật cho nên một trongของnó thì nên thay nên cho dù chứ nên tạo nên order cho dù nè thì nên cái lò bé cũng lấy cầm lại giờ thì nên một trong SL bé cũng xả là xí nó nói nên khuyên cấp lúc phèn này để sử dụngการthuê nó mà bé chủ tăng lên đợi lên đợi ít tổ on gì mà bé thì mua cái lá cần bài mình đã bé tăng SL lên đợi sẽ cầu đó là xí để sử lại thì tôi lấy đợi nên gặp bé trả lại cho mình đó mà bé thì mua cái lá cần bài bé xử lý nó bé cũng tạo nó lướt của nó lấy thành cho nó nè nó sẽ này giờ thì nó sẽ sử cái mười nó nên cả nó này nên cả nó này thì nên cả cho cái đó này phun vào sử dụng nó này thì này sẽ sử phí bổ lô sử dụng cho giả để nhớ chọn nó thành cho thế này giờ thì này sẽ sử để cái tiêu này cũng cái cho nó thế này giả cắn nó thì cái cho nó để cái tiêu cho giả để nhớ nó thành cho nhá giờ này sẽ sử tôi thì này tiếp tạo một thế này giả cốp không phải thiếu cho nó thì tài nó thế này rồi này sẽ lưới rồi này cũng chọn ra hộp cố thì cái hộp cái khai nó để nên cái tiếp tạo nó để tạo nó để lưới này giả ประมาณนั้นเลยวิธีการซื้อขายเนี่ยเราไม่ต้องชี้อะไรอย่าง